uJesu esingamfuni thina phakathi kwalabo ilo mhlophe asimfundo. Sihlushwa ilamanga labantu abawafaka la. 1. uJesu akazange abe umlungu omhlophe, kodwa wayeyiHebrew ehlala eMiddle East ePalestine. 2. uJesu akulona igama lakhe. Amanga lawo, kepha igama lakhe uYeshua, eyiHebrew futhi. Manje kuyilanguage yamaHebrew, i-alphabet uJ ayi-exist, yayingekho. Ngiyabona ukuthi kwa-translatewa, but uyabona uma kuzo-translate igama lakho, nawe nje uhleli lapha ekhaya uwumzwandile, li-translate igama lakho ugcina usokubizwa ngoZakhele. Yabona ukuthi izinto ezimbili lezi ezahlukene. uJesu ufike ehlebe uNkulunkulu emhlabeni. Sithole futhi uNkulunkulu kwenye indawo ethi yena wabaphuza utshwala newayini abangene ezulwini. Kodwa futhi yena uJesu waliphuza iwayini. Yayizwa leyo. Sithole futhi kwenye indawo kwiTestament elidala kade behlaba njalo ngePhasika behlatshwe izimvu, kuchitheke igazi. Ofishi kade bedotshwa, ofishi bayaphuma igazi, lichitheke igazi. uJesu nje beya njalo ePhasikeni ayodla inyama yona le ehlatshiwe. Nabafundi bakhe ubeya nje ePhasikeni uJesu afika adla inyama yona le ehlatshiwe. Konke nezinkomo uJesu kade adla inyama. Awu kodwa mase kushada mina, awu sekumele ngiyithenge ebhushi inyama ngingayibulala egcekeni. Kodwa uJesu waze wahamba akashongo lutho ngokuhlaba, akashongo lutho. Namhlanje mangishadelwa ngithenga inkomo ngayibulala abantu abezi kwami egcekeni kuzodliwa inyama. Hayi abezi. Owakusho nje uJesu ukuthi phela nazi izilwane lezi niziphathe kahle phela njengezidalwa zikaNkulunkulu nazo. Engimthanda kakhulu ke uJesu yilona ongapha omnyama, uyabona, wasePalestine. Lo ngapha omhlophe ayisigebengu lesi, yiso lesi senza sixovane kanje. Yiso lengasifuni nokusibona ke lesi. Bona lo mnyama ngimthanda mina ngoba wanika abafundi bakhe i-authority yokuthi babe namandla ukuthi bakwazi ukuthi baphilise abantu abagulayo, babakhiphe namadimoni. Uyabona, bashumayela izwi nje likaNkulunkulu elisa abantu ezulwini. Hayi labo esinabo namhlanje. Labo esinabo namhlanje bayayigqamisa, bayayisa, bayithwele. Kanti uJesu wayefana no my friend, umuntu nje orelaxile nabantu. Bese kuthi ke le genge ikhuluma ngayo uJesu kakhulu, iyithwele, ayibazi abanye abantu ukuthi bayini, ikhuluma noma kanjani nabantu. Kanti manje uJesu akazange akhulume noma kanjani nabantu. Uma ngingene kushemba ukuthi wavuma ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi. Nina abathanda ukuphila emhlambini kaJesu, khumbulani ingcindezi yendlela eya ngasekhaya. Umkhondo omncinyane wehlula amagwala, nesango lincinyana lingenwa ngamandla. Izinyoni zinezindlu, zihlala kamnandi, kepha uJesu akanandawo lapho engahlala khona. Abathanda ukumlandela mabazidele kuqala, bangayesabi imiyalo ephelisa amandla. Mabathabathe isiphambano emahlombe abo, basifele isithembiso abasithenjiswayo. Bonani uvele emafini uzobiza abantu bonke, uzobuya ezulwini azobabiza bonke abantu. Amaqhawe angakaJesu anhliziyo nye naye, amehlo abo ayizinti ngokubheka usimakade. Umhlaba wazamazama, amatshe adabuka, izinkanyezi ziwile, ilanga lasithela. Ngenxa yesikhathi ke ziningi iy'ncwadi ezikhuluma ngoJesu zidonsela ko-12 la ekhuluma khona. uShembeke izinto eziningi uzifundise ngayo uJesu ke wathi ke asenze zona izinto ezisimple njengokuthi umuntu afika kushaye ngempama. AmaNazaretha athi inkosi ikubusise. Lokho uShembe wakuthatha kuyena uJesu ukuthi umuntu ekushaya isihlathini umnike nesinye futhi. Imfundiso yakaJesu leyo okuphilwa ngayo lapha ebandleni lamaNazaretha.
I-reason engicabanga ukuthi iyona eyenzeka ukuthi igama likaJesu lingabizwa ebantwini. Ngicabanga ukuthi ilesi sizathu engisichaze ekuqaleni ukuthi angikwazi ukuthi ngifike ngibe umzwandile igama lami bese ngibizwa ngozakhele kodwa. Ngakho-ke uJesu la eNazaretha ubizwa ngenkosi. Njengoba uShembe sukethi asibheke enkosini nje sithi inkosi. Uma ethandaza sithi inkosi. Sisuke sisho kuyena inkosi uJesu Kristu. Asikwazi ukumbiza ngegama kungalona elakhe. Ngoba leli gama elithi Jesu akulona igama lakhe. Angikwazi ukuthi ngibe umzwandile ngizobizwa ngozakhele. Ngakho-ke abantu ababeyizitha zikaJesu iwona ama-pagan Roman Empire lawa ambulala. Kanti futhi siyathola ukuthi umsunguli wawo lama-Roman Empire uConstantine uyena wa-adopta iChristianity bayenza-ke yasabalala all over the world. Kodwa kwaba khona izinto abayi-edayo eBhayibhelini for their own benefit. Baze-ke bakhanda lo Jesu lo mhlophe. Ngoba khona vele laphana eRome bakhonza ithixo uSun God obizwa ukuthi igama lakhe uMithra. Bakhonza yena-ke iy'thixo zaseRoman. Base bathatha uJesu lo omhlophe bamfaka eBhayibhelini. Base banika ngqo uJesu ama-details alo mfana ukuthi wazalwa yi-virgin, wazalwa ngomhla ka-25 December, wayenabafundi abawu-12, waphefoma ama-miracles, washona iy'nsuku eziwu-3, wase wavuka ngosuku lwesithathu. AmaJewish awawuselebrate uChristmas, amaNazaretha awawuselebrate uChristmas ngenxa kalo mfana, ngoba iqiniso siyalazi nomunye wayesejele futhi naye. So ama-Christians wonke lawa suke celebrate ngoDisemba suke celebrate-ela lo mfana lo. Akuyena yedwa, iy'thixo zaseRome zonke zife njengoJesu. 25 December zafa iy'nsuku eziwu-3, zavuka ngosuku lwesithathu, zonke zazalwa ama-virgin. Zonke iy'thixo-ke lezi ezasuka lapha ko-Rome ko-Egypt abahambe beyitshala yonke indawo. Ngakho-ke amaNazaretha awamthandazi lo Jesu owumlungu oyisigebengu. Asifuni ukumbona lo thina. Uye-ke lesimnyanyayo esingafuni ukumbona, lo okhonzwa abantu abaningi, lo uConstantine owathi akudunyiswe ngesonto. Akuyeke isabatha ngoba isabatha akulona lo muntu. Amanga alihlaza leyo nto yafika nalo Jesu kulo. Angifuni ukumbona lo muntu. Matthew 5 verse 17. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizange ukuzochitha, ngize ukugcwalisa. uJesu wehla weza la emhlabeni njengeprofeti uNkulunkulu ilo omhlophe, lo kufanele agcwalizwe lonke. Lo ngapha wayeze esizweni saka-Israyeli, lo ngapha uthi iphusheni lento ihambiye ngaphandle. Njengoba sicelebrate nje uChristmas lathi sicelebrate iy'thixo zaseRome. Lona omnyama wayeze endlini ka-Israyeli kuphela yamaJuda, ingakho noma esefa wabhala umbhalo ekhanda lakhe ukuthi uyinkosi yamaJuda. Kanti lo ngapha omhlophe yena uyinkosi yazo zonke izizwe. Kanti ngesikhathi lona esibethelwe esiphambanweni kwabe kumbhalo ukuthi uyinkosi yamaJuda, not inkosi yezizwe zonke. Lona omnyama futhi washo wathi kulotshiwe ukuthi izwe nezo zinomprofeti wazo. Tukutuku sekumele manje izizwe zonke yilo omhlophe lo ozodla amadayimani ethu nayo wonke ama-resources ethu. Lona omhlophe uma ungamvumanga uye esihogweni, bhalwe phansi. Lo ngala nje wayeyihlalela nabo abakhuze, kodwa njengoba ubona my friend nje story indlela abakhululeke ngayo nje, wayebakhuza nje kahle abantu. Lo ngapha kadlani, lo ngala kufanele uyamukele ngenkani lento le. Njengoba desithuka nje kufanele siyamukele ngenkani. Kanti vele ayikho vele. Ibhidliza ama-relationship abantu, kumana abangani kumele umshiye lo omunye umzonde ngoba wena usungena esontweni. Ama-relationship yawabhidliza, ungasazwana nabangani bakho ngoba wena ususesontweni.
enigcine senizondwana ungakwazi ukumsiza omunye umuntu ngoba wena usonta lapha yena akasonti. Ilona komhlophe ufika naleyo ngqondo. Abantu abaningi babhajwe kulo mhlophe lo. Baphikisa amazwi alokuqala, yena wathi akazange ukuzochitha imithetho kaMose, uhamba phezu kwayo. Ngala lo mhlophe yena ofika ne-New Testament no-Constantine lo siyathola ukuthi iBhayibheli uyena walispreada all over the world njengoba sinako nje. Kungenxa yakhe wayesiza ama-Christian, although ama-Christian ayebulawa i-empire yakhe lo baba. Washintsha usuku lwesabatha-ke wathi akudunyiswe ngesonto, washintsha yonke imithetho kaMoses. Abantu badla ingulube kodwa uJesu akakaze wayidla ingulube. Abantu abathandaze bame ngeenyawo kodwa uJesu wayivala leyo nto ukuthi abantu bathandazane bame ngeenyawo endlini zokusonta. Wayivala leyo nto kodwa babuyele kuyona njengamanje. Alingagundwa ikhanda, bona bathi seliyagundwa manje ikhanda lisho lutho, kodwa uJesu yena akazange agunde. Kuthiwa manje akusabhabhadiswa kodwa uJesu yena wafuna ukuthi bambhabhadise, ebhabhadisa uJohane. Kuningi uma ngingase ngibale kuqanjele uJesu amanga. Ngakho uShembeke naye wafika wathi uthunywe uNkulunkulu. Into kwahamba wayitshela abantu leyo ukuthi yena uthunywe uNkulunkulu, kepha wayiveza ngempela ukuthi uthunywe uNkulunkulu ngoba ngonyaka ka-1918-ke wakwazi ukuthi avimbe ulwandle lapha eThekwini olwaseliphuma ulwandle njengoba nje lwaliphuma ngo-2017 mhla ka-12 Mashi. Ngokomlando kwekuthiwa kwakuwesi isimo ukudlula lokho. Amanzi ayengena eshaya iy'tolo ezazikhona, kungakabi-ke amabhilidi. Kwakunesitolo nje esasidumile laphana-ke eThekwini. uShembeke wafika-ke wakhuluma nalolu lwandle wathi mina nobaba asikubekanga la, phindela la sasakubeka khona. Waselihlehla-ke leli gama elithi Shembe is the way-ke walithola khona lapha elinikezwa-ke abelungu. Ngiyazi-ke ukuthi kulotshiwe ukuthi bakhona abahlezi bephikisa, so ngeke ngize ngibaphikise nami. Uma ufuna ukuphikisa it's your choice, yeah.